Yesu ashimwe bene data, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba ndashaka kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana ntibisanzwe. Uyu mugoroba ndashaka kugira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana ni mwiza kuri twe. Yesu ashimwe cyane. Umuririmbyi yaririmbye indirimbo arima ngo imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Haleluya. Imana ifite umugambi mwiza. Akenshi abantu baravuga ngo Imana ntabwo yaguha ikigeragezo kirenze ubushobozi bwawe. Noneho rimwe na rimwe ugasanga umuntu aguye mu kigeragezo kiramuremereye, akavuga ngo Imana yampaye ikigeragezo gikomeye, akavuga ngo Imana ngo ibi bintu yampaye biraremereye. Ndagira ngo nkubwire umugambi w'Imana ni ukukugirira neza. Ikigeragezo iyo kikugezeho kikakuremerera nuko uba washatse kucikorera wenyine. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Na sometimes hari igihe twikorera ibigeragezo tukaremererwa ntidusange Yesu ngo aturuhure. Ariko uyu mugoroba yamutangariza inkuru nziza. Yesu arifuza kukuruhura. Yesu arifuza kugirira neza. Yesu arifuza kukwagura mu bucuruzi ukora, mu mirimo ukora, mu byo ukora, mu rugo iwawe. Imana yashaka guteza imbere, yashaka kurwanirira, yashaka kukwagura. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, mvugira ngo amen. Na umugambi w'Imana ni mugari ku buzima bwawe. Hari igihe tubona ubuzima turi kunyura mu nzira zikomeye, tukanyura mu nzira zigoye, ariko Imana yo iba ifite ikigambiriye inyuma y'ibikomeye, ibashaka kugira neza, inyuma y'amarira, inyuma y'agahinda, inyuma y'iyo depression, inyuma y'izo ngorane, inyuma y'amakuba. Haleluya. Imana ibishaka kukugirira neza kuko umugambi wayo ni mwiza kuri twe. Haleluya. Imigambi yayo si nk'iy'abantu. Niko umuririmbyi yavuze. Abantu bagira imigambi ariko bakagira aho bakagamburuzwa n'ibihe, bakagamburuzwa n'amakuba, bakagamburuzwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ariko umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntabwo ukurwaho, kuko icyo Imana yagambiriye kugukorera no kugikora izagikora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Menekosita dutayinizogere. Numva Imana ishaka kukugirira neza, nuyemereye umugoroba ukakira kugirwa neza n'Imana, ukakira ubuntu bw'Imana, ukakira icyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Hari umugambi ifite ku buzima bwawe. Hari impamvu Imana yakudesigninze irakurema gutyo, nuko yari ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Hari icyo Imana yifuza kugukoresha, hari aho yifuza kugutereka. Hari abantu bagombaga gukizwa kubera ko wahagurutse ukababwiriza. Haleluya. Hari abantu bagomba kugirirwa neza, hari abantu bagomba kurya kuko babahaye umugisha. Hallelujah. There is a purpose of God to your life. Hallelujah. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe. So, ntuteshuke, nturebe hirya no hino. Saba Mwuka Wera kugira ngo akumenyeshe ese icyo Imana ingambiriyeho n'iki. What is Rick Warren yavuze ngo we must have a purpose. There is a reason why you are created. Yesu ashimwe cyane. Hari umugambi w'Imana. Hari umugambi w'Imana. Ntabwo wapfuye kuza nk'ikimanuka, ntabwo wapfuye kubaho gutyo gusa. Hari icyo Imana yagushiriye hano ku isi. Shalom. Imana iguha umugisha. Ndagira ngo umenye ngo Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Wikwiheba, witinya, wigira ubwoba. Ikibi cyari cyo cyose cyakubaho, gitumbira mu ijuru. Yesu nicyo abereho kugira ngo akugirire neza. Imana ibagire neza. Imana ibaha umugisha ku mugoroba. Shalom. Amen, amen, amen.